Best variety, more entertainment, and more music. This is your channel, continuously serving the global Filipinos worldwide. Best variety, more entertainment, and more music. This is your channel, continuously serving the global Filipinos worldwide. Palayo po iti angin. Kagibdan ti pananglagip ni Kalman. Sana ay nga mangitunda ni Aldaw nga napalabas. Palubusan man kabsat tapusom nga mangsamimmet ti maysa nga panglaglagipan. Send a request, we can play on the air. Sliga Radio Internet. Glasgow Square. Ask for a song that's the best song of all, and we'll play it. On the ground now, come on DJ, let's break it down. Kagibdan dagiti ayog nga nang putar ken nang balkod ken ka. Sliga Radio Internet. Adto iti radyo mapaglingayan. Sliga Radio Internet. Tunggal oras malagip ko daydi aldaw anyat ragsak nagkarika anapudno daytoy ayat indaton mo ngem anyat saem tinariknak tainino anagpukaw Test mic na ken pamatek nagpukawen luluwakti umarimayang malagip ko daydi pamatek ayan ayata anarsa impaay kanyak agasa kano ama mengga tuliday akalak amak sa dinuitan daydi karkarim asisyak when sisyak lati ayaten sapsapulet daydi bara ti pamatek imparik na ngem sa dinno tinapanan siyak ingkalang luluwakti umarimayang malagip ko daydi pamatek ayan ayata anarsa impaay kanya agasa kaano. You're listening to Kamsliga Radio Internet. At tayo lang nga po makapag-switch na kang kanayin timit ga-upload ti kuha tayo ti live tayo. Baga pa nagpiboy amin kabsat kon karat ka. Ay apo, agmamayo ka sa mat aminin.
Duhay ni DJ Jake, hanggang mamayo ni DJ Jake. Kung Carvent, okay. Damo talo nga bukel. Nabanan ni kaya kakadong ata na ya. Ito yak YouTube nukuha ka na yun, nukusta kayo. Wala. Ito rabi, padasak tumeti, kuha mapandita, ano na ganan. Dita Facebook, no? Kasi strict to iti kuha, iti FB tayo. Nitag mo dito, itag mo iti live mo kat, iti Facebook kat, agunget, di nakayaten. Diyak mo naman no, apa yan nakayaten. Hi kay Ezra Tamsak Dan, share DJ Jake, wala na. Ni MC, hi MC. Kasarita kan to minsan ha, at ito pagsaritaan tanto. Alan, okay. Diyak mo no, busy di kito ada di kito kuha. Nagpupukaw amin nga kuhan, watchers and Diyak nagla-live na. Beamon. Basta, di kita babakit kahit dati magipag-participate hindi daan mo ti ag-login kasi ano kata sa balim nga ti ng ano na ganan ng naramid ti Facebook dahil tata di daan mo na DJ email da kung nakuma dito dakas na okay except sublindo DJ Jake ag-waltz tayo okay na de request kayo right here at Kapsligan Radio Internet Simulcast under digital broadcast with 24/7 at bigbigat ang malmalangken arat tanan babaen ti live streaming broadcast mangyaganton ti Kapsligan Radio Internet babaen kadigiti sumaganan nga search engine TuneIn.com EMFMPH.com Cell Radio and search Kapsligan Radio Internet can uray pa iti radio Naka-live ni Ryan Gayam pa Internet FM Barong Radio Ito live ko Radio Internet Alright, malaglagip kan tulaing manipod dito yung CRI Radio Channel busy da pa lang DJ Jake ket siya free time ko alagboya ka pa lang or kanya ka for current listeners net-dep ka no yung live ni Ryan yaka mo nun alangan ba't nga i-depek hang kung may depen at naka automation detan kahit nasa one talaga nga automation dire-diretso nisot naka-line naka-line no ada dita streaming ni Ryan baga pa nag stream mo no umat adumit ti kwamon ti dito kastamon MKL mon no ni AMC dalasam ni AMC mga lang sponsor ngamin radio nangina ti kuha FB kari gito yun dapat agkuha kayo dapat ag streaming kayo kakabsat no bing tapno kumita kayo sayang ti kwartayo kare kata agsaritak mabasit no sayang ti kwartayo ti FB nangina talagang ipang panginan di na pekete agitagan ti YouTube no ti YT nga kunada mga laki ti sponsor yo i-record ti sponsor yo ta di kayo kumita no dato ti kwarta marami dakto kada kayo ti sarili yung Orsak mga gastusan ti streaming yun no dito streaming dito no kwarta yo dito pang banner marami dakto ti banner yo tayo sulat usarin yun Ryan ken AMC tapos idikit yung jelikod radio kayon radyo kailangan no total ang damat tipi kwayo cellphone nyo doon yung ipasarang kwayo and then worldwide detan ipasa yun ti aramatin yung FB yung page yun ije ti pangi promotan nyo DJ radio yun tapos na napintas di yung namin amo pumayen isong madalas kay ti Facebook awan na may bus ti kwarta yun ti Facebook o YT may bus pa na pundom no so more music and more variety karkararag yun sapil ako mata na makakita akti ko kuma iti oray laptop kumalang second hand ditoy do usarin nyo as pagarigan kasati concern ko kada kayo diyan ka mo kasanot concern nyo mat kanyak ngayon kasat concern ko kada kayo ngobing no lalo kat pagsapulan ti pagsasaritaan dita no I'll be right back malaglagip kan tulaeng manipod dito'y
CRI Radio is up next. Mali po dito ay broadcasting industry. Iti CRI Radio Channel. In the capital of Milan, Italy, the original online CRI radio channel. Hello kay Madam Ezra Ortega, Ryan, dan ako DJ ko na nawin. Agbuya kay labasit, ba may busang kayo Ezra Asno, hi Ezra, Madam Ezra, kay ni Alan, okay? Dati mga bukel, agbuyan, okay? At pag-imsak ko sayang di kwarta, no? Okay, at umay, dapat siguro
Alright, we got exactly 31 down the 10 o'clock. Bising-bising kita adong tao, adong ubra. Awan handa makasipot agpaprograma tayo kumamit kiti papremyo tayo kumang para bukal kemet. Awan 31 down 10 o'clock right here. Requested song ni Madam Esra, condolence. Gayam ni Madam Esra. Sinot ay ati ipimusay. Kinagawit kini Apo Diyos and Madam Esra. Ipag niya tayo, makipagladingit tayo. Ryan, magilpaglabingit kada kami tikabisligan, Madam Esra, bilang may isang admin. Ryan, dete kantam nga ipon-promote mo nga taga Baguio. Ito mo kanya ka-download at template tayo. No? Ay, kapsat mo? Ay, ako. Ano yung patay na? Ano yung patay na, Madam Esra? Sakit? Damat yung 5 concurrent watchers. Yung mga panagbubuhay yun. Awan na makaabot yung quota tayo. Nga 12. Tagay ayam tayo kuma. Music tayo na. You're listening to Kabusligan Radio Internet. Okay, nagpreso dyan ko na nang naggasat kid din ti adapela ti inana isong ayatin nyo di kiti inanayo kanang mayo da kayong obeng adi kiti ada ti salas ket dito kiti babalasang tayo ada nga agba-breakfast ket nakasapsapa pe nagladawen kung kunakpekid din na. Alright, kumkablawa karikiti ada dito yan Melanie Arid. Hello po kunana. Hi Melanie Arid ni Marjorie Leste. Hi Marjorie Leste. Ada dito yan nga agbiboy. Request kaila ta no ti ada ti request yo. Sabi ito umabot tayo adi yay cut hour ko nga 12 at pagpayayam tayo. Ano awan tempon ag go out tayo no kwan. Thank you so much Madam Esra, magipagladingit kami. Oray pa ni
You are listening to Kabisligan Radio Internet. Once again, makipaglidingit ti familia anak at tipiliado yung Madam Esra Ortega or Asno. Okay? Magitig actibers, manipod iti Biblia nga sao ti nasadwa na surat iti Santiago 4:14, no? Pero iti nagpasina iti pamilya na kunana, yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are in a mist that appear for a little time and then vanish. Kunana. Nga kununan ni Pablo, nga diyo mo itig ni bigat. Nga itig tung bigat. Kunana. Ano ti biyag? No, dati nga biyag ka nagkapukpukaw. Kunana. Kasla matunaw nga asok. Kunana. No? Basta ti biyag, no? Di masilsilawan. Isudya ko na da termino di kita babakit kilalaki, di masilsilawan kasaritam latong bigat, awan tong bigatin kasi inala ni Apon because that's the finish, that's the ending of the contract being living in this earth, no? Iso nga no tay tiempo kapsat nga dumteng ka dito life is too short nga kunada nga masapol to enjoy the fullest at kiti nakaragragsak intanda badamdaman awanen at kakasjakit iso nga too much happy is not to be good for everybody. The reason is sometimes it tends to something wrong, no? Kita nyo kita permit katawan na tumbigatin awanin, tumadamdama awanin, no? Iso nga kasta tibiyag na masilsilawan. Iso nga kuna ni Jaime, ni James, kunana, iti nasanto na surat, iti paset iti Santiago 4:14, yet you do not know what tomorrow will bring. Nga sika di mo ammo, no, anati iyag na intun bigat. Ano dito nga biyag? For you are mist that appears. Kaskala asok nga mapukaw. Kunana nga iti pagdarikmat matunaw kunana. Sa tibiyag, no. So makipaglidingit tayo tibiyag. Yay kapsat ni Madam Esra nga pimusay, no. Nagubing it's 41 years old. Contract ngamin daytag niya apo nga contract. So nga the more nga pumimpintas di biyag tayo, papapintasan mo't ni Apo Diyos di jay kontrata tayo, no? No, apay no dumada kiti masapsapang musay siguro nalpas di contract da ka ni Apo Diyos yan. Kada tayo amin si bibiyag, ititigpe lang ni Apo di jay blessings nga intig na. Ano belala, sipot ada belang iti pakaramataking ka, siguro kas jay iti kaya't nga sa wen iti ipaspasin mo da iti biyag iti tigna, no? Basak mo digitoy pa-request man kasano ti manglipat kunana. Sirot nag-request ni Marjorie. Apay dah mo malipatan Marjorie, no? Siguro ikuha mo na itanim mo na ikam ti semento tap no natangken halang matebteben unto makitan. Alright, bro. Kasabot ti manglipat, okay kabel ko to ita. Nagibing DJ 41. Sabot ko man ken Mami Marjorie Leste mabun ken ni Alan Cortez DJ. Thanks ko na ni Melanie Ari. Okay. So, ano ti request mo Melanie? Ag nanay nga ayaten ka. Ayun gayo mo yan, nakatalpaken. Diyan may sa i-play ko. And balasang taga Bagyo DJ. Ada ti YouTube Ryan, itong mo niya ako na. Ada ta YouTube alaek. Well sis, patatag lang kayo, ganyan talaga ang buhay. Hirapan, no? Babawi, no? Binabawi ang Diyos lahat. Onsa family DJ Jake ko na taga unsa family dagayang. Thank you Melanie. Alright, ko na naman ito. Balik ipag ko DJ Jake, DJ lalaki tikapsat ko. Okay. Ang kapamilya, no? Ang kapamilya. Gananos tayo, hanapin nga rod kat sinalan ni Apon, nagawi din ni Apon. Awan ti marami data isa ti pagayatan ni Apo Dios, no. Data ti kanang kayo bagay ti Facebook nga you can run your enemies but death you cannot run it, no. Amo may tarayan no umayon no may latan. So always pray to God, always telling to God that Lord kayo po'y napakabuti, lago niyo pong itala ang aking buhay, pangalan ko sa langit, kunin niyo man po ako, kayo po ay ang buhay ko ay sigurado no papunta po sa inyo. Ayun.
what a man profit this soul, this world kunana. Anati magungguna no iti lubong maala na ti amin nga kinabaknang. Mapuka namit dito nga lubong, no? Anat ma-profit na ibulbulsam. Kita nyo kung nagbabaknang handa masamimit ti kinabaknang da kasi na-profit dati lubong yung mawamit na po kam damit ti biagda, no? So nga enjoy the fullest being still living in this world, no? Sapagkat dito ammo dumteng ti panawan di kakasta. Adi kita nakagagaget nagtrabaho, gobyerno direct trabaho, nagaduti kwartadan, yemba dito sa unang araw dan ng bagunggunam na ti biag at maalam amin nasani kuwam kotse, balay, mansion, adot bangkong ala na kaniya po tintok sa grapen dito hanto nga nagtrabaho. So wise talaga ni King Solomon. Awan ti makabalin nga mga balbaliw iti kina laing ti panunot na at paiso di gito, you know. So nga dati kwayo kapsat trabaho kayo, one thing that you can give a good heart, no, igatangan niyo dagiti bagbagyo kapsat daki nga trabaho. Kasi ti sekreto according to Pastor Ed Lapis, tapno maparagsak yu ti bagyo, igatangan niyo iti bagbagyo dagiti kwayo dagiti naganan nagsweldo ka kamo ti pangan mapangkamo di McDonald, mapangkamo di Jollibee, no, trabaho ka nga rod maparagsak mo ti bagay, hindi kayo marikna no, igatangan nyo trelo ta bagyo kat rumagsak kayo, gumatang kayo ti cellphone kat rumagsak kayo, no, gumatang kayo iti bado yung napindas kat rumagsak kayo. That thing is a kind to prolong life, no, ag-enjoy ka kasi si bibiyag ka belaing ngem do telat na padala ka nga padala na may kabilan ti pagsayaatan ti bukod mga be kabali nga saritaan detang kapsat, no, kailangan ikam iti baging iti napintas nga nga bunga iti pagrigrigatam ta samimitem nga rod, no, samimitem di dyan na sayaat nga biyag tano nalakan ni apon di awanan di awan di jay nagrigrigatam mon sayang iti biyag, no, enjoy nga unada ket iti nga karito iti requested song ni ano na ganito balasa kitayen balasa nga tabelaing ni Melanie Arid, no, agnanayin nga ayatin ka kami right here at CRI Radio Channel broadcasting at the second floor building of Cafe Principe is now Bar Central Building. Okay? Masarakan iti CRI Radio Channel Italy. Libaten kanti ko nagngim saan Tanairwa mag-ayat anay sang-sangayan. Okay. Ayat akinali kaguma. Okay, pumapanaw, may salang akantan pero muarak doon, no? Ante ba't na namit gay bilang tayo. So, muarak doon, may salang akantan, no? Ano nag-request mo tayo, kapsat? Ano din nag-request na tayo? Kasunod timang lipa. Dagidila daw ang inak makikita. Dagidi naruay nga inangaw ta. Tumren luluwa tunggal mapanunod ka. Balasang di kalma. English nugget ko single of yesterday. Namin yung single ko na in general, either lalaki o babae. Narikatan yung bagak na nightmare of yesterday. Diba? Ay, di kita yung pitubukal nga buya ka niya. Thank you so much. Wait, rabi, aglaybak no, jayek to pa F-bin na mapan at no makasurot ba di kita babakit masursurod na kanya ako okay, at tabayanan nyo di kita ikuha DJ Raya nag-live ka, tabayanan nyo DJ Raya madamdama MKL para pwede AMC, okay.
Well, at poske ti banner yung amin. Awan na yan nalaing nga garamit ti banner. No page. Dapat ko dapat ma-seminar kayo no kasano pumayang gaya. O mag-tiempok namin. Kung Sabado, kapag ako makapaseminarin, di DJ yan. Sigurado kay Lucky Dia, di kita DJ ng kabilyo, baka madamdama, dami sigurado. Ipat patekin Pudno adong dunguen ka Uray paino Imayo ka Pimanaw ka Adi nagpagkada Magudas man tay Tuy biyag ko Agmay may sa katoy puso Okay, kita ito dito. Kaya tayo patugtog tayo man, dito kantang arod ni ko Ryan. Ago Ryan. Tingin din, dito DJ tayo, nga nalang ako manta. Download ek man tayo patugtog ko to rabi. Agmay sa katoy puso Agnanayon ngay ayaten ka Ipat patekin Pudno adong dunguen ka Uray paino Imatayo ka Pero te kanta ka na ng agnanayon nga ayaten ka nang nag-rates ti halos 2 million di nagbuyan ni Len Pamitan. Okay, nga manipo diti Dan Langgaman. Okay, nga parte apo iti grupo da nga papakanta no. Yung dakalapo nga industry ti makungkunang kapapabuya. Api nga jak madi nga ma-search Ryan di kantam madi na kayat nga i-deliver madi set up di YouTube mo siguro reka i-try tayo man nga i-play ditoy okay try tayo ngalain barbarang mayat okay may po dito CRI Radio nabag nga Aldaw, Rabi iyo gayam amin, kakapsat yung gayam mga taga Pilipinas, no? Yan malaka dita da kayo gata da kay nga si Pipired, si Pipigsa nga nga si Maringet manin ti sa baling Aldaw ti Huwebes, no? Iti dito yung Aldaw ti Huwebes, no? Ganun natin amin, medyo napintasan ti klema ti aqua video dito ko talaga napalalo pelaeng no kasunod yung manglipat is up next right now here damit ni Madam Maribel Lizardo okay dapay mayat nga may sa sir nga seminar ipapaysok sa tunkuan Domingon kasi kay Met umasasa kayo isurat yung man alan kun di kita nagnaganda tapno maribisar ko no maribisar ko and then go antay itong Domingo kasunod imang lipat up next dati kanta ni Ryan nga pagtangtang city taga Ballesteros nga singer composer okay i-promote tayo ni Ryan nga kumakantan
Oras na naka-quick time namin dito yung program niya Ryan, nakanta na. Pwede ka, hindi man na. Apo, malasag si Bagyo, ha? Up next! May maladawag sa mit trabaho ko, gagadsat. May isa lang kakanta na. Ibalen, naka-otso ka yan. Maladaw kayo itong mga men. Po, naka-inmet. Itong bigat, inggamante embassy. Sayang, dito pa games ko. Ag-research kayo, ha? Sayang, dito pa contest ko, sayang. Alright, dito tayo ganda na kasanot imang lipat. Dito mete na apa yan nga Madina kinayat DJ Kuha Goreka. Madina kaya DJ kanta ni Ryan, ha. Siguro pihikan. Dito ko ana. Dito tayo kanta na po. Pagtagtang siya, di kita taga Ballesteros. So, okay. Okay. Dito yun. Hanggang sarsarita na ko Ryan. Tapos na makopyami. Detan, teka tanan. Adamay sa balasan. Apo. Lada ang amor. Po nagpintasan, teka tanan. Sana igorot tagabagyo. Mahilig kat iguro taya. Sa sino mag-abaro. Ket ang kagusto dakin kuana. Yahoo! Ilbatik pa ilan. Hello kay Madam Gina, tamsak DJ ko na naman. Awanin, sa kilimbayan. Rumara ko na po maladawag trabaho. Malipas yung telete kanta ni Ryan. Balasang Tibagyo. Jak na malipatan, panagis-isan na. Apo, talaga, Ryan. Enjay mata na gutungita. Woo! Yehey! Ari gumugit sa mo. Ang ganda ng music! Ang ganda ng music! Lagang mo, kinapinta. Yarasas mo kanya Ryan, nakaganda dito Bagyo. Ay, kay Catherine Cantor, Madam Gina, Madam Maribel, Ryan. Ket pag-iig nagawanda. Nakiagaw ka nga rod, Ryan. Opo, nag-met pa nagtukar ni Ryan. Country ko naman. Woo! Agura ikaw, Madam Esther, dyan pa naglipas. Itatiin na pagmulaan. Taklon at makadapo ang makadwa ka. Ket awan to purpuruskin ka. Ari gugit sa mong naimula ije bagyo. Labang lo ken napinta. Music! Lupanin da apiten, ibiyahe dat Manila. Ket pag-iig nagawan na. Dahil na po ti DJ nga mahilig, di kita igurot. Awan sa bali ni DJ RR, no?
Kinakaya ti tagakagayan, igurot ti kayat na po. Anatat na ganda dito ikuan, nasabong ni Kuan. Anak ektot ka sa rin ni Kuan, DJ Ryan. Agmulikan DJ Ryan. Alaga ka to ti kasar. No? Igatanga ka ti Kuan, pati baboy. No? Nga pagkasar mo. Okay. Ayan. Alawin, dito po ni Ryan Arcobedo, no? Tama? Ugale, kung nakuma. May isang kanta po iti maripo iti Balesteros kagayan. Tulag record ka Ryan, hagatok sa sound as it is nga record di dating nakaduem. No, dagayang napintas na dagayang talent mo, ayan. No. Dati kunadang balasang di bagyo nga nalaslasang. Alamin ko sa kagayam. Kuan agpaka dari DJ Jeken tinitiga kanito kun oras hana ko mga patukar kamkamata kun ti oras kat babayan kaniting sunata ni DJ kuan pumakadan bapanang agtrabahon. Ito rabi, kikita tayo apo. Umay kay ito rabi, ijayek to pakontesen kita FB, okay? Dahil ito boses nga napintas nga kanta ni DJ Ryan manipo dito CRI Radio. Agyaman iti kinamanagayatyo kan panagmay sayo iti sagtunggal maysa kadatay amin ket niapo ti may daydayaw iti dayto nga rabi iti nga aldaw. Bye for now, God bless. Kata kay amin. Ito radio internet na tagbing-tinggal ni Ilocano. Babaen ti Erosing Kenta nagbalin na basa ng Ilocano radio ti Mamianan. Ti Sumartay na inayat ni Ilocano. Ti ayaw na di maklanda. Tapos rin radio internet nagbalin nga dupo-dupen. Dari kiti mangtad para ba ken pagkonkonektaran babaen di kita kakasikat na search engine ti tunein.com, mytuner.com, online radio box, live on the radio.net, distributor radio, radio.net, streamfighter.com, online radio.iu or radio online live.com, newsnet.com, appsradiofm.com, megatune.net, radiococo.com.ph, radio.org.ph. Terus lihat radio internet pinapipinsaan nga Ilocano Radio di Ilocandia. Lalong pinalakas, lalong pinasaya at lalong nangiibabaw sa industriya at kalakaran ng musikang Ilocano. We are not entertainer, we are definitely a radio, combining forces of the emerging music radio online generation throughout the North. Ito ang Kabusligan Radio Internet, Banatiran Community Radio, Ilocos Music Online Radio, Puyog Online Radio, Murmuray Ken Linglingay Radio, and AMC Radio, the greatest musical online Ilocano radio, pushing more music of the millennial. This is Kabusligan Radio Channel.